Hi guys, I'm in Konza na no kumugaidia by the way tuka phase 2 but for now to phase 1 na no gukuririkania muthenya wa Monday tugoka ku Annoint mugondo uyu ni undu wa andu aria makigithitie na ithui so ni tugoka ku Annoint nigetha waro ucio gukorwo uri mwega na nigetha mundu wothe riu ukienda guka gwaka kana gwika undu uria wothe kwenda free uguo tugoka na Pastor Ngaruiya muthenya wa Monday nigetha tuke tu Annoint wega na waro ucio ukorwo uri mwega uria hale rwogo rwa nyambura ni kiereka haria. Oh yes, muthenya wa Monday tugoka ku Annoint and therefore you are nigetha riu we ukorwo wirinde gwika undu wothe ukienda na mugondo uyu wenda guzumira ha nigetha wone nyumba ii haha. There's a neighbor here, right? Get so, and of course no wega gukuririkania taito cia Konza phase 1 mweri uyu ndwithira citarekereirio. So this month ni ukumukira taito cia Konza phase 1 and of course tugoka ku Annoint nigetha you now be ready to do anything you want na mugondo uyu. Thank you so much. Otherwise, we meet on phase 2.